dorbar Mang tyngka jong Kajan Hills Autonomous District Council JHADC kabla longlai silenter nadu kasi balang kala poino sya kabakun menta kasi thoding ar praterik leber ar hajar arpsan yakani ka dorbar la penya du syong kanor ka JHADC Dr. Sanki Shangpung hakani kasi penkun kayeng dorbar kala priang yak Mang tyngka jong usnam ar hajar arpsan ar hajar arpenriu kabakot syaka arspa san punyo klur ar pulai lak sau hajar ar spa. Nakbenta kita nak try kam paper hapo ka JHADC kikentup ya ka General Administration kat lai klur ar puprar lak shpo hajar ar spa, Finance and Account, lai puway klur nyopusan lak kat san hajar sau spa, Land Revenue and Land Reform kat way klur sau pun riu lak kat kendai hajar riu spa, Land Record and Land Settlement shpo klur Nrupo lak san puway hajar, taxation, sau klur, kendai pulai lak, kat kendai hajar, shispa, forest, kat san klur, san kendai lak, nrup kendai hajar, praspa, political department, sau klur, san puar lak, nrup sau hajar, nyospa, civil work, shispa klur, kat san lang, lai pusau hajar, praspa, education, ar pusan klur, nyo pusan lang, kendai pusau hajar, nyo spa, arts and culture, ar klur, lai pun nyo lang, kendai pun riu hajar, praspa, market, ar po klur, lai pun riu lang, sau spa, statistic and information, shiklur, san pulai lak, sau kendai hajar, praspa, stationery and printing, shiklur, lai pu prar lak, Nrupun riu hajar sau spa, planning, shiklur, ar pusau lak, ar puway hajar sau spa, judicial, lai klur, ar pusan lak, lai pupra hajar kendai spa, legislative, nyo klur, san pusau lak, kendai po hajar, lai spa, village and town administration, shiklur, sau pun riu lak, kendai spa. Ka dorbar ka legit you deputy chairman bathamai ka JHADC ubadeiru ka 22 musnyang renga uma waila damishwa siang shan ubala job suk ya kani ka shuki klemdadan ka jingyakun persha nakalyang ka dorbar nadu UCM bat ki wede ki MDC kilai ka jingkit bok kedrubyang yotei u deputy chairman bathamai wa undang la ban penyai yagi kam ka council syakman. Hakani ka sngi lawan ra ru ya ka report rekam ka comptroller and auditor general of India na ka benta usnam ar hajar khat lai ar hajar khat sao du ar hajar khat san du ar hajar khat riu but ar hajar khat riu du ar hajar khat nyo bala pensngo do UCM ma tombor shiwan. UCM mulawan ra ya ka motion kaba yadei bat ka jing thau biang ya ka public account committee JHADC Jowai but chairman ma AA Shulai leader of opposition ki member ki kentup ma M Parian MDC ma MB Rembai MDC ma M Sutanga MDC but Secretary District Council. Kadbaka House Committee JHADC Jowai Kentup, Ya Uma Chairman DS Shangpung, Chairman JHADC Vice Chairman, Deputy Chairman ka JHADC, Member Ma Rikut Parin, MDC Ma Workmanship Shadam, MDC Ma Krison Langstang MDC Ma Reforming Son Lamari MDC but Secretary District Council. Kan pemerintah dan chairman buat jika diskussionnya kemudian lawan diberkati bersama. Provision of rupees 1,03,49,000
that will stand reduced to ₹1 to raise discussion on the policy matter of the executive committee. Kalau kami kat masyarakat orang lain, walau kongkwa kawan, RM percaya yang tenung kuat temu bah kaunsel. Hendrai hangcin kerdok pisah yang kaunsel doyo yang dok ditelak yang dinongkrek dulu pendiat iki kat kantor nak kalian lagi kam rui dengan members yang menikah house and bron aran kuat ini bapa pisah yang kaunsel ulai ba yang ceki pelak dibentuk yang tegak dan iki wis open parliament di kaunsel aran kuat ulai ba cakap munasaban yang kinu kibru hendrai kuat ini berpadamkan hak yang kena kepisah yang kaunsel diwito ibu tahu petang. Kalau ini, as Grade Number 12, Head of Account 12, Statistics and Information Department, subhead under which the grant will be accounted for. Nakwa open the JHADC na iyan in charge na halor gani the newspaper, advertisement, calendars, hado samla kaniga estimate budget. Yung aracara pesan hado ada penru. Actual yung ada puli ada so arang £20,000 tengah. But the publications of acts, rules and regulations arang estimate budget. Ano ba kung yung trabaho industry dong ki? Ano ba nang kuha banyo extra? Iba po nani kita yung gray po na po ini bagyo extra aja ng kahit tagal atyang ni Panginoon. Iwan mo na kajiktis. Kamsang bagi na lang taban ingin yang pas yang ayarong kaplan sa ada bagi council ini resel si manom ba ada tidak ingin kata ini hambat ban ben ya kaplan ini abang apa ini India angge Chairman jang customer naga customer reward committee public grievances committee boundary committee new human rights committee banyak sanau wajah sebenarnya orang ini amrong dalam masuk hen kelum naga santo hajab ka riu mut kindan ne lailak ka shibna ada ini dia bersopo pak lailak ka ni terus shibna kada kini ni berit kidan shibon ki samana ni ba late kibran kami di training na utapan operate the skills ka jampi balai ni mudan kami dengan lailak ka na utapan training ban sponsor di training ya skill ba ni samana ni bakila ban sengkam singdam macam Mending dan reply usinya beri wajar license, trading license di kinan tribal sama bagian di kibrio dengan di bagian. Ada tanglai pemut gila banai, kau wajar pastikan kita siapnai. Nak berkan hidup banai gila banten skill person dengan kibrio begini harus hidup pemut. Pada kisah harus guys pemut. Nangka lada gila bantuan kami dari kerajaan minimum kebangan dengan tolong. Bangyo ay tamong kulay nak udah apa di sekolah. Ada sistem dalam mengajar dulu waktu di sekolah ada bagian benhaya ke sekolah, bagian benhaya education system, kaji hikai kaji, nangka susu, ada ni kain layak atau siapa yang nak harar benai, hendak kalau koi, ada ni lah untuk kami dengan layak, berkit tang arah ini kan kata way ke yo, kalau dah cuma tuan pun nak bukan kasih kisah dah koi kasuma, hati ini, resolusi balong, imperkat, ya kata. Nangkas itu ada yang lain, sebenarnya contingency fund. The cost of election of chiefs and headmen. Actual juga kalau kan sawap beliau hajar pas pak yang beliau. Mereka membuat balik ada lain ulang. Aduh kalau tadi kita meeting, atau kalau tadi kita di election kita ingin tolong bagi mereka untuk lain ulang mereka. Balik juga bukan tolong proportion yang kan rengkat dengan actual kalau ini. Dan kata-kata, yang so kalau dengan persatuan. Ya, dari budget kalau bu akan kerana bahasa ben, ban, yang namanya bangandawa, badai ban berkat not, ban ben, yang kini jadi terus, kibalong, jadi terus di harga itu jangan.